Pumukno sa dilangit kiragsak ko iti danang. Tanatong palmutlang ti arapap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Duwata amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan ti biyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod, iti Triple R Productions, sagot kada kayo, ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo, ti Your Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan nga insurat ni Wilson Reyes Marcos, napauluan iti Anak la ti Anak. Dito'y drama tayo, Anaraar tinamnama. Ha, Rico. Rabiin, ngam itakalaan. Sorry, mama. Naimasan mi ngamin, nagjajaming ka ng barkada. Sinbirgwensa. Nakainom ka manon. Nagbartek ka manon. Kapag minum kami nga ron karagit ng barkada, di na barteka. Kastam kadilatan. Matulog ako, mama. Hindi na ko sermonan. Hindi na ko netisen. Aguray ka pa'y. Pinagawid na. Ibatan niyo titakya ko. Di kayo ka rin makawawat. Kunak amaturog ako. Binugkawan na. Tinumparak. Tapno matauan ka. Intol bigat. Ala akong titawid ko. Tapumanaw akong naitiday ti abalay. Anya. Bakit? Apa yan, di ka pala maturog. Umarbangon eh. Naatap kanyak tiridep lakay. Tapampanunutag tinaysawang ni Rico. Sakbay anapan iti silid na anaturog. Si Mabartek ako nam jayanat, si Magperd di Sardam. Sigurado hindi na amuting magbagan ha. Ada amak ko. Amangan no'y paypayso na ti pumanaw inton bigat. Ala, bayam, kasaritak to, apaman na makari. Sige kit din, maturugtan. Ala, umuna ka na maturog lakay. Talaga adyak makaturog. Ha? Manong? Api dagita maletang enruar mo iti silid mo. Nagitiarwatag, tilinaon lang iti maleta, Christy. Papa ng manong. Agtalaw akon. Anya? Ala akong titawid ko karoy iti dadakkel ta. Kit pumaraw akon dito eh. Kayat ko tiyag biyaga na waya. Tay awan mang bibiyang kanya kita nyaman nga ramidak. Agpanunot ka kumamanong. Saan ka pumampanaw? Maluksawa kan kagurak ni mama. Tinongpanak kit din idirabi. Isa pumanaw akon, Christy, ading ko. Uy kaya, sa dino tayo nagititadakkel ta. At dada di talikod ti balay. Mabitlaang ten nakayaban ida. Bayamon, siya akong timapanitayan da. Ala akong titawid ko kadakwada. Anyati ko nam, Rico. Ala amon titawid mo kada kami kalimamam. Uwan pa ba? Tsak kayatan tiyagyan iti palay tayo. Pangasing iho, saan ka apumanaw? Maluksawak. Kagura kayo, iti panang tungpayo kanya kidirabi, mama. Isa pumanaw akon. Iho, amom kanil ti sasawin. Amok pa pa. Kaya't ko tiyag biyaga na waya.
Tay awan mangbibiyang kanyak, tiyan nyaman nga ramidag. Iso ay tagyon titawid ko. Tapno sumardangak mo na mangriri ka na kayo. Sani ho, sani nga itod titawid mo. Mama, tapno awan ako na buong ti uloyo. Nasaysayat nga itadyon titawid ko, tao madayo akon. Lakay, saan ka nga manugot iti kayat ni Rico ang mapasamak? Sa din no kumati papanam, no itadmi tikid-kidawam eho. Ladingitag, ngam jak kayat nga ibaga ka na kayo. Jak kayat, ariribukan laktulaan. Ladingitan me, ngam saan me ang mapatkan tikid-kidawam. Anya? No kasta? Di yo kayat nga itaditawid ko. Napigsa kami pailaang kinipapam. Saan pa'y panawon? Tapno pagdingayan yun nga agkabsat dagiti na ipundar miya sa nikwa tayo. Ha? Buisit kit di tikas ti abiyag. Oren o di yo kayat na po na kayo. Alag latat titawid ko. Papanam nga Rod! Rico! Nagturungan itilugan na. Sigurado arumwarmanan. Kamakamag tayo gawid ko. Mayamon. Inkakit di ibaga ka ni Kristi tagrubatan. Na mapantayon, iti naka-schedule na pasken na papanan tayo. Papa, nasaysaya at mutla ang kuman. No kadwa tayo ni Manong Rico nga agatendar iti kasar ni Insan Feli. Sana mahilig di kabsat mo adumaray iti pasken na iti kabagyan tayo, iha. Kayat na ti lumaslasin, kasla na bukod na alubo nga paggargarawan. Ure kumanukas talakay. No muna dagiti nasisinged a kabagyan tayo. Ngam awan met. Kasla awan pakialam na latta. No kaalong agbalbaliw, awan makamo. Napaklanan na parumpalo ni Rico. Na may saak dagiti dadakkel ko. Agraman ti kakaysuna kabsat ko. Tanagin tatalawa kitay. Di dam mo, nagsubliak matladagos. Tapno alag amin na mabalin ko nga itugot iti papanak. Pasensya kailangan, mama, papa. No alag amin na kwartayo ita diti balay. Alag pa'y nagiti alahasyo. Taison titawid ko ka na kayo. Naragsak tinaangay kasarti kasinsin mo, iha. Barang kasjay tumati kinaragsak inton makikasar ka. Adayo pa'y ang mapanunot ko ti makiasawa, papa. Ubingak pa'y. Anya? Ubing ka di pala ti kasta. Itatawan mo 24. Saan ko pa'y ang mapanunot ti makiasawa, papa? Lasing patmat ni Alex sa nobyo. No, singasing nanti panagsimpayo. Saan kami ako muntra kalimang mo? Fernando Lakay! Catalina, anya ti mapaspasamakin ka. Kasla manandaragan ka. Ti Volt anak kay dulinan dagiti kwarta ken alahas tayo. Awanan! Anya? Kaya't masawan. Ano nakastrag ngagtatakaw dito balay? Diyaga mo. Nakalakmat tiri daw, anasangputan tayo, mama. Naornos mo, titi salas. Awan mo tinagkaiwar agamit tayo. No kasta, posible ani Rico tinangala iti Volt. Aniya? I-review tayo ti CCTV. Amon tayo, no asino talaga tinangala iti Volt. Wow! Kastoy ti kayat kabiyag. Naitayawan mang bibiyang kanyak. Nga urean niya tiraramidak. Ureag droga ak nagmalmanam. Awan mangungat kanyak. Ure umungak amin na barkanak tap nagjajamming kami. Awan di manglapad kanyak. Dadayo akon karagiti dadakkel ko. Kastoy ter arapa-apak abihag. Di kanayon nagpapaimas.
Wisit! Lakay, apay ngayon barsak mo matan, tinaginumam abaso. Baka pong tuta kiti nakita kiti CCTV. Ani Rico tinangali ti Volt ngayon ng iti kwarta ken alahas tayo. Milyones tinaala ni Rico, lakay. Masaysayat na kumagaintun tanti magbaga na iti atawid na. Adon di naala na. Ngam ti talaga tawidin na kumakadasa. Saan na mo tanam na maan na may turin na nga alaan ti Volt? Sa dino katantayan na. Madamamanan nga awagan ni Christy. Bareng no agring ti cellphone na. Sa pala kumaata makontak na. Ken bareng no kayat na nga ibagati ayan na. Anya, saan mo lataan na awagan ti kabsat mo, Christy, iha? Sinukatan san ti SIM card na, papa. Tamadimot nga agring ti cellphone na. Oh, kaya't nan sa abus-busan amin na linaon ti Volt. Anya nga ron ti plano yu ita, papa. Sa pulag ti kabsat mo. Kadwadak amang birok kan kwa na, papa. Saanen, saklatan. Umayak mo't, papa. Amangan no agsubang kayo kinimanong, no da kayo ti makabirok kan kwa na. Diyak kayat nga agpinasakit kayo, papa. Anya, dua kayo kini Christy amapan mangbiro kini Rico, lakay. Imbagak matkan kuwa na saklatan ti mangsa puli ti barumbadong anak ta na magpilit mo. Nasaysaya at ngagpaiso, no kadwam ti anak ta ni Christy. Anya ko matpagsayaatam na. Nukas pangarigan ta masarakam kat agsubang kayo adda aganawa. Oh, nabayagan ng tep-tep-pilak iti na iyang anak ta. Sakla mo na niya taramidak numakita. Lakay, uray kasanot kinadakos ni Rico, ta anak ta. Kat saan ta amay laksid, tadara ta tagtartaray kan kwa na. Iswa di mo ko mapukawon ti pasensyam. Oh, no jakla pang panunutan na kitang ipagbagam. Jakla mo na, no nyan to ti maaramid ko itanak tahan eh. Oh, apay adi umot kadwa ni Rico asin mangpet lakay. Uno, di yulata na birukan. Nasawar mi aminin ng amumik ni Christy. Na ayan na, kan magitibarkada na. Alam, saan niya nakita ti anak ta? Sa dino nga tangaruden, tinaturturong na. Talon alawas ti kawan na itisidong tayo. Ay, di tayo matla masarakanan. Napansiguro iti nakaadayo a lugar. No saan tayo na matuntunan pa eh. O Diyos ko, tarabayong ko mati anak ko. Diyo ko maipalubos, nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Bayakas ti matan, tirik na. Kakapsot ha. Tinarkarag iti. Lasang ko. Kahit ko ti agaramat manila. Ngam. Awamot ang tiikatan ko. Laibos ang ti kwarta. Lalakok ba't aminan nga alahas na titatakil ko. Sana mabarin at sana ka makaaramat. Ikarigatak ti Romar. Mangipamuspusan na kiti igatan ko iti droga. Papa, ingkay man iti ayan ni mama. Apay iha. Nakadadayo man ang titurong dagiti matana. Kun aglulo Sigurado, animanan manong maari ko ti pampanunutan na. Lakit di, papa.
Sumagmamano na bulan, ngawan ni manong mo iti sidong tayo. Haging gaita, saan tayo pala mo no sa dino tayan na? Sa dino nga tangamin tayan na. Uno, ang mga nadamot ang dakas ang napasamak kan kwa na papa. Sapay ko maatawan. Kanayon ko ngay kararag iti Diyos. Masapay lang ko tagsublin tumutlang iti sidong tayo. Si bibiyag pa'y katati anak ta, Fernando. Wen, bakit? Si bibiyag pa'y. Isa di ka kumauna yung tantanag. Nabayagan day di papanaw na dito'y balay. Aging gaita saan tayo pa'y nga amuti ayad na? Anda na panunod ko. Tapno masapulan tayo ni Rico. Anya dayta? Ang panawagan na kiti radyo kan telebisyon. Ibaga kamang tunak iti gungkuna iti sino man na makaibaga iti ayan tiyanak ta. Nasaya at dayta a planom. Uray ikanta iti may sa amilyon. Ti asino man ang makaibaga iti ayan ti anak ta. Nabayagan niya. Agsaksakita ka. Awan man na teore may sabarkata ka ng bisita kanya. Amo na amin. Nga awanan pakiranutan na kanya. Tinaybusan ti kwarta ka. Ibaglakit din. Tadadag iti tao, anayat ti panagpuspuso na. Amang-mangtid iti kanang tunggal. Agkiraos ti tiyan ko. Diyos ko, dahito'y kalin, ti supapak, ti kinasukir ko. Ti kinabarumbado ka. Nagsabliak iti balay. Mapakawandak pinatanda papagan, mama. Garaman ti kapsat ko. Anya tiaramida. Tulungan ako Diyos ko. Bakit? Bigbigat pa lang. Nagsangsangit ka manan. Malaglagip ko lang ti anak ta. Lipat mo ni Rico. Tanalpas na pa yon alinaksid. Saan? Iti kaano man, jak tupulos ilaksid iti puso kan panunot ko ti anak ta. Ngam nabayagan alinaksid na takas naganak na. Iso alaksid ang tamutan nga anak. Iti kaano man, jak tupulos maaramid ta Fernando. Siya tinangipas ngay iti anak ta. Katuray ka sa nuti kinadakas na. Anak ko pa'y laang dayjay. Isardang mo na ita. Unasa mo na itilwam. Adag tuk-tuk-tuk. Adaw kaya sa ngayon tayo. Siya kunti magilukat itiri daw. Sino ka? Nagdakkel ti kalugong mo. At nalingdan tarupam. Apay ngagsagit ka. Masaksakit kan sapay. Tagoy uyak ka ba't? Mama, siyak na ito eh. Si anak iyo, ni Rico. Ika, anak ko. Fernando, umay ka. Adyan ti anak ta. Nagsublin ni Rico.
kinapatag ni Manong Rico kada kayo, mama. Takalpasan ti pa ng busbus na amin ngintaray na sa ni Kwayo. Inawat yo, kinawusan nyo, pinaagasan nyo pa'y. Iha, uray kasano ti kinadakes ni Manong mo. Anak kong tulata, darak tagtartaray kan ko ana. Impustak ti biyag ko, iti panangipas ngay ko kan ko ana. Katitikaano man, saan to ang mapuukaw ti panangipatag ko? Kas may nga ina, iti anak ngay patpatag na. Nakaluluksaw kayo mat mama? Masurunak unay. Nagbasol lang arudan kada kayo. Kas tapay laeng ti ipakita yo? Ha? Bita kay manlangan? Oh, saan na pa'y laang maawatan tirik na tibay sa nga ina? Ngampat tiyag, dumteng to ti kundaway, amarik nana, ti ayat ti ina iti may sa nga anak, inton adamutten anak na. Agyamanak, iti panangawat. Kanang panangpagas yung kanya, mama, papa. Pagkawalan na kumakarag iti nagbasulak kara kayo. Iho, di mo laam mo no kasano ti rorod ko iti naramid mo. Babaen ka ni mamang mo, nalawlawagan ti panunod ko. Agpaisulti ko nara, adarami ti agtartaray ka na iti urat mo. Sana rumbeng agurain kan naksiden da ka nga anak. O papa, agyaman ulitag pag-awanan da. Mama. Iho, si papakawan kami kan ka. Katsapay la kuma, tasaan munton asublian tidakas nga aramid mo. Amum ka di. Nga uray na dagsen ti nagbasulam. Anak lati anak, iho, iswadi da ka mabalin, alaksiden. Agyamanak mama, ikarik, agsingsing pagkat akon. Kinagbalin akon anatulnog karay ti amin na pagkayatan nyo. Da kayo tinang silaw itinasipngat adalan ko. Agyaman akunay ka na kayo. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan na anapauluan. Anak lati anak. Dito'y drama tayo, Anaraar, Tinamnama. Agyaman kami itinkay panang tarabay.